Kadhisha mwanya muno ntuboko na kanyaga kwatana batu kinde tuchia weru tha mwanja cie tariki 13 mweri yuele mwaka yonkiriele 2025 mbito wa wini wa Kinyero. Atukiambirire ni ate ruare ntuko yokongwira kameme nthiurone mubangani wa Media Council Eastern Region yawe Jackson Karanja na tariretie omwaka yo bolotete kumenyithia mwingi okonia umenyeri bwarera. Karanja aliongete kikundi kiandike bandheto abaskuru yari ya Kibirechia na araba ayokite kanya kau kwithire barutana ya mwingi okonia wandiki bandheto na kwithira eba watogeni akinthiguro ya wandiki bandheto. Ere ntugo ya gukungwira ntugo ya rendio nthiguruni Jackson Karanja rimo rugamiri wa kanjo ya wandiki bandheto Eastern Region na wetete mworoto wa kanjo no mwanko yuko menya bura rendio yomba kurutana mantu megi no garuruku no menyeri bwarera. This year's theme is radio and climate change, and we will be looking at how radio can be an important tool in addressing matters related to climate change. How radio can be used to raise awareness and educate the masses on how they can play their parts in different capacities to address matters related to climate change and environment conservation. Nere ntugo no ya kimwanya Karanja na diongirete chukuru yare ya Kibirechia kenda wekira inyarito barabe na kiroto gya gutwika andiki bandheto ntugo chieyete. The Media Council of Kenya has come up with a program that seeks to build the capacities, nurture talents and skills of students in journalism clubs in different high schools. The theme behind it is for us to have responsible consumption and dissemination of information of these young talents that we have in high schools. We feel that there's a lot of importance for us to nurture the skills of the students in different high schools for them to become better and professional journalists in years to come. So the council seeks to continue engaging with different high schools in an attempt to build their personal capacities on different matters. Nitagaria riraria mukirito na njira kimwanya mono na arimo amwe na aritoba kiuga nitagaria rino oguni mono kiri aritoba chukuru eno. This visit is so timely. It's so timely, especially to the students, because it's going to empower them. I'm sure they have been taken through everything that one requires for them to pursue journalism as a career. And I'm sure at the end of it all, this being the first visit, we are going to have an empowered club. We are going to produce news anchors. The Media Council has also taught us a lot, and it has also motivated us to become journalists. And we also hope that we will continue the same spirit of being journalists in the future. Leo tumekuwa na siku ya kuangazia talanta ambazo tuko nazo hapa shuleni. Tumeweza kusikiliza wanafunzi wengi ambao wameweza kuonyesha talanta zao. Najua wengi wanataka kuwa wanahabari baada ya matokeo ya kidato cha 4. Basi wengi hata wanaweza kuuliza maswali, ni vipi tutaweza kusoma na tutasoma nini ili tuweze kupata tumekuwa wanahabari wa siku zijazo. Kuma Kibirechia gishuo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Tugitambire ni ati kundi kia Maumau kuma ntunene kiurete ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangazo barikana no batetheria bari wa Kawira atalionga ntere chia ntunene tumimbi bakiwa inontubwa thina chio baina MCA wa ntere nkuluki bawete batamu kira kigina kia Mbasari na kutu yujuto itukuria thina nontu tutikona bisi ya skuru. Abune ekoro oba ngorupu ya Maumau bakuma antere echantunene baraba tongoretwe ni kanja ntomokaria bakitariria ati ngavana Kagwira na batiri kwithirwa kibariongera na kubaraithira kinyamara kia bakurukira mono gya kwaga abya kurea nonto ibakuru na batikona kinya anto babatethia ito Kawira to lele janga koruisi yetu na bwe yote liongera to kweleza thina cietu uri live oge to tukiona na medo kwa medo bya kurea bonda boeta kauna na leso nonto batena biraba koroma ibe iberu kia mke koroi kia oburu bo hasi to yoyo nde kodira no tebye kora to nanjo nisire ya na twena nkabane to gori nonto tu to korero ninjo na kwa tuwe kana beto bate kuthoma nonto bakorewa ni mpara ukolyokera ninjo ikuria miundetu
njoire kwa mundete nacio msie kana mpiba tekuria Nkuruki barigwa kinya bojo baraba kuthoma achukuru mwanya cha wandi ya Ntunene batirona ambasare kinya agwethirwa MCA wa wandi eno ya Ntunene twe Patrick Muliokina athiurukira kiuga na kwa ya ambasare batendera ontobobo nontungavana akaba wengwa kija kunenkanira nomba kwithirwa kireta mbeca imbingi mbacha cha chukuri kwerwa na itanga kawe na yako yareko nimbi wakelele kendo kara ko yana kawira atotethia atomana renge MCA o wa Ntunene na itire ambasare ciana beto batona ambasare lenja ambasare ile ni ana mwanja barirwe tokore ubange bore ninge twibakawira tuwe twibakawira tukenda tuya ambasare mwanja tokona na u bayuke twaba itonga tutore nge otebito kwethia atia otebito kuona ende ana beto bakathoma Tunene tutona ambasare nikatukuria nikona na bobo akarire atia kenda gutwika na ituraya ambasare twende gutwika na batale bakwe ambasare na tani ndene kariere kito kawira jo tweletse bibio tu ambasare ciana beto ciura no tu ana beto bena thina tutikona saindisi abatu Ntunene re kato akolokera imuntu kari agwa tote kwanda morungu atethia torure kamochio mwe ite ndente chabali kinya kamochio aduronge mono mokonge tatia kwa ore kene ka totae o mande katangacha woni aroma mbele ambe bokokwa nuare biyambe bokokwa nare mwaroma waroma biu aroma mochamani yako kanji mukokwa nebya kundala mubaka woni mubaka ambeta mukokwa urenge otibya kwa nenkera woni ita tondo ya Ntunene no nenkera Ntunene biyo wawiro anenka no kwa banenkera Kumalare Gibenoth Betan Class Chabari Abiashara bakimera kia mira ibe ritete ogebwo ukone mushemanyo yurayo banganetwa ate gatongeria bakimera ke abakaunti ya Meru na Rwangiro reme kwariria mathina yara ya kurumira thoko ya kimera ke arimi na biashara bamira ibashoketie nkatho ki Rwangiro ikuyukieta alirerwa muno ke kulikithia obalo amira ke mushemanyo yurayo kwithira yukibwithika Kilimo House sokeria arimi na biashara beto nkatho na kinyabu onto bako maintain display ni kumantura merero mere tariki thanthatũ no ntumira tariki mwanja tatu mwankaru ari na twibera bakona yake ikare atira muno stiro kweneita na kanye ikoka nankive kisisera soonest possible mire kethire tujawa na mira ya tu na mauria meya kire arimi na kire biashara na kinyabu ibonge mbesa kobo akwa ndebera atiri anto bara bakuru ibo twemira na ala kithake ne basiyithite kontorera mire tujawa yonde Benja nunda atrasio inya na Tigania East ibete anto bondi baibone kabaibundi kamete nao ekorwa na to para boto mirana njire kiundu na bande ithira mire umpele Burundi ekelwe no ntoka bakwenda wasia akie murimi yonekana kwa yele so kinkado no ntoka biongozi ya Meru ya Meru County. This is the first time kuma kenyero yo uru yongozi otiri mananto amwe anto batari na kura pakiari ira cia mumera wa mira na murimi wa mira kono ntonatwe twina viongozi ibe bitwakilisite thirikari-ini arimi baomerie nontu ate aroyo nao kengwetia manto no yethira ya bui sana buranya batererigirite na bu nene bubuithia manto saindi ambunge bara bakweja na kiri kiama ki atongeria bana bete bongane na boro yo bisine CS na tugethira twena CS wa agriculture PS wa interior kenda akinya manto ya mianga ira yeria nera ya insikabu yomba kururwa mira yomba beta demand keloki sokeria atumira beto abiashara na kinya arimi na kinya nto wengi bara batutethera ti mugomo yo no nto kuwata ni atuda twina mugomo yo rumwe libere kwasokete nkado cia mwanya sokeri mwezi mwetu ndani kile nkado cia mwanya no nto kuwata ni viongozi bonde ba Meru baketha baramu baketha kimera kike yetu kamera ndombe arimi ne romba nene na antu bara bonde ba nara mashinani gairo twitito tetuka na kibaromba nkibera atiri mugomo yo tusietitiketa ni ngarire ko kara to Rwanda mwankari amire ko naki kwe musema ni twabangite eoro twabangite ko tusema ni twithe mawa
kou musemanu tukwenda kumenyithia antu betu yutirite na bibi atume musemanu yutira yatira no tubwa safari ya Nairobi onto mheshimiwa wetu ndani kile akutwa kanya ka antu ba igudike na tutara antu baba eta beta batikire teto iririo kou ki antu bonde oroka ibwa ntumirie ye neri kumenyithia muntu rongi atikewi kira ngarama cia wikia mawara nikenda twetera report ya yumete Nairobi na inkomea mantu yakagwo kabisa bunge na buke antu betu na urisabu inko proba kabisa kweta muntu bunge ragu amira no tuwa onto propaganda cisingei turigwa mira ikirwo no tuwa kuna tweto mantu ba tuku tuketwa temire tu kou kwenta tuire au ndene ndo bakugweta kwete kidogo no ntobo akwenda kutangala ngwataniro na hivyo bwana tutangalana rwariko kare mushamanio viongozi bonde wa Meru boshamanete na PS wa Ngirigacha na mushamanio shiare na manto ya meya kwa tuika royo kugethwa kwina mushamanio ngewe na wasiri wa Ngirigacha PS wa Interior na Foreign Affairs na no masauri ya kigeni so tuenda mushamanio nundo ari viongozi babwekire tene tokoyo kanya kagwengia antu bana Nairobi beto bwakiliza kinyo thoro impara ntukwe mwete borwa so ella ne kanya ka mushamani yuko thithwa Nairobi na yo ashiara matunda bonge ndenda anto tuende tuweke discipline aradho imo Somali intasema wa Kiswahili kama wewe ni mfanya biashara wa Amirama huwa tafadhali tunaomba tukuheshima usifanye tukaburukane tukalete watu wetu shinda bure kwa mashamba kwa saa hii usipeane pesa yako ngojea mpaka siku ile tutasuluhisha mambo ya miraa ndenda kwira antu baraba ira mbesa kira Somali baraba iraonda kira Somali tafadhali atonoshe na Russia bwedro ibo kwenda buteduka uketa oya biesha mundu muchongo ogu mwere kwina thina kama gomo yuthire wa mutwira miraa na antu beto wastoka mando yakabwa na yakabwa njirembeya kinyo atamira ye ingare yake mainga uyange akabwa ukaria bubwe tuomere tukomaiba fetina njire mukanera ingi lakini ndenda kuhakikishira tubamira ite iri akinyire yaweka ira tubithiri nde yaweka wampare rwande yaweka ira iyo tubithiri ite iri akinyire na ukombozi ne bubamira uroke the first beneficiary kana uroka findika ari ombere pio imbo tuomira no nturi amira yitia imbaki emo buyo mira imba no ntumenya andika mete ne ndenda wakisha tuna kamete rira mira yitia o mutua omira kana mubuyo mira no monka kinya witetherio tondo kende nya omba kuimundu omba kuria boya atukoya nya pa kingare kyagwa eto tumira no ntingwe yerenge su rwari mushimani wa kilimo house na royo kuna musemani yonge na ntubara sumara watu maramera ibasamo ni royo so itwethe tuna wetera kunene sana tuiwe matokeo ya royo no ndo iyo modutethia na ringe kinya akomete emusemaniyo neti musemaniyo ya royo nikira to mauda tukaba kutabaisha uriana bonde atongori bamera na bakomete na kinya bataruna kura Tugitambire ni ate kiokaria kumantere chianari batongire tuichibwa kumantere Roslyn Kinya roibarethire bakibwithia mushemanio na karibo kenda kwariria mantu kathumba yareo wamba na Kinya kurwana na Nchobi ndege watho iracionekete kwithira chieta barikia nteri wa kariba nteri bawite no mwaka nyumba 10 ithire ikiambararwa nene na wiki roibo kendo tiriba kwithira bakirwana na mawagagia yaya Rwanchigia mwana rungu rintorera chithere tukinyerwa mono no tumiri bwa Nchobi na wamba bonini bana beto bari karabari very indro bate kwenda ngugi inye indito inyo bakibaruga bate kulita utuba kwenda kuthithia bagutujureria amba nturene nguku tutigwika nguku kinya ng'ombe kaigwito utuku tutena thiri na ndiro tukurombaga tukauga atiri Indonesia ni tukwendethirwa ntu ethirwe nturene cietu akuru betu nabo Nchobi themwe ibogitere themwe tumurumio akamenya mwana nari jakana na nyunya ana baitura njirene bengiru ibisi kinya akuru baba mukuru athonkoma omba kuona umeta na kibundi yakange yita akiatike itati kumama akanywa Nchobi ewe utuko rokere imiari yake akathunkoma akemenya mantu ya keukia wate meani bare yate mebanyuyaga
ende ba ekoro bethe nene ontu bura butumite gitengo giokaria ntere ino gitongoretwe Chibuana Rosrin kinya barutha muchemanio na kariba guntu gukuguchwa ntaire ya kuthiria mathina mama tugategera security ya ngai ya muntu kiumbe no tutire mwamba ethirwa akiuma mutindwa eja kuia donkuro no mwanka ayamba bare gatigati getu na itu twingwa tukabamenya tubauge na ku-revive gintu gitawa nyumba 10 kenda tumba kwithirwa nontu nyumba 10 niyo gintu wathani buri onini buru riria wathani buu bakathwa be vigilant enough kana bombe gwita ngugi uria batere guti muntu ugatinda amami muthenya na ati ari watchman arega kumenywo antu bara betu gotone kinya bongo ibande biao ndikwira iria managers bakwa bakikishe muntu uyu wiyete gwita ngugi kagotone muntu uyu wiyete kwandikwa njeku wa kurithia ng'ombe wa utwira mwari ngugi bonthe antu bara bakwijageni baina ibande antu bara bakomborete nyomba antu ibakite nyomba cio komborithania muntu uyu akija nyomba eku ithirwo kumenya nuona na tukali vaivu nyumba 10 nontu nyumba 10 batwirire pamwe bakwire bangi bathamire tukali vaivu kenda ntore we menya gwita bwega kenda mugeni eja tukamenya tugote ene handura muntu karatira ngugi na uthotira ngugi batwe tathika twakuonia rogo itangugi na nyume ya muchemano wa mathaka thumba kariba bibugite bo bakawatanira na atongoria baba bagiokaria mwanka batigire thiri kuonekana batu tukagwatanira na atongeria betu machibo machabuchibo na area managers na kinya bo baturema batu tugeta direct ke machibo nore okienda ongo tutamusema tukawatana na thirikari tutethio mantu yaja twenjae yethera na ngwataniro security yambirie na batwe nonto yambirie na batwe kende kinyira nyumba 10 imwe ke nyumba 10 tagisabueria imwe ke sabueria tikinyage chibo na chibo ajukia uteno atumbo ya kinya kuma kirwa na rige shugo mbunge kia bore nkiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi mwanya muno kiwega ki Mutegi na kiwe Mutegeri kwithira witite ambire na kurumira ndeto cia Weru thaa mwanja ogeta kuraitu shokirete na ndeto nkuluki Arume bukathangika nkorone kairi nuntu kuri na nteto injega kethira nukuthirirwo ni inya yaku ya urume na watonya mundene ukarima gachigo gakui na ukanoga nawe ukurima rwiro jaka wingati no gatiga mwendo waku thinene na ndi kuri na kioria Special 14 ni ndawa iri ugatumira ntuku 14 na thina yaku ithire buru. Special 14 no umitumire na ndawa ingi nuntu itina ugwati mwirine na ni kuoria mirimo ingi ja UTI, discharge na ingi kathumba. Special 14 iri ndo na magurija ngiri 3 aki na no utumiro guntu kunthe aja nthigurune. Nkuruki no umigure Nairobi OTC, Kiristage ya ngari cha Murang'a, nyombeni ya Generation Plaza, 3rd floor, Murango namba 4, kana Meru Town, Njorincheke Street, Mugambi Building, Mwari namba 2, Akwena Bank of Baroda. Kumenya nteto nkuruki no uturingire thimu gukurukira 0721 979 914. Noyo namba ya M-Pesa 0721 979 914. Ugakira gutuma mbecha chiaku nuntu batu turi antu etikikua. Special 14 ijite kuthondeka nja yaku. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Tired of distorted, unclear images on your TV? Pata Signal Bila Scratch. सिंपल रखते हैं ना यार मेरा सामान ले आ अपना ले जा अगर 1 घंटे में तेरा बाप मेरा बैग लेकर नहीं आया मैं एक बैग उसको भेजूंगा जिसमें तू होगा What am I happening?
Gakwatogia ni uringi na nkatho cia mwanya muno no tuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cia weru thaa mwanja twicokera ni ati akariba kuma kaunti ya Meru ibaicumiritie kurita ugia bobwegi ithurano bia tariki 15 kiumia ki birabi kabwithika kuthura mukaririete wa Africa Union arinya Raila Odinga ari umwe wa baraba kwithira baichwa etiki tukinyite mutina joka ngangi nikena kujukia uge bwakari kumania mantho ya gutana mbere ndene Kenya untu bwa mbere ni mantho ya Raila Odinga kuthwa githurwa giti kia EU bome bao betho bakirigana untu bubu na kugwa Raila Odinga keja gwita mantho a Kenya yatita bwega woni nguo Kenya baba na arari na gwe tonto kintu kia mbere untu mwishiro ja mega tonto kintu kia mbere na kwana nthi kurwe kuthira na ntu bonda bakura thina we aga support gwita na ara utikia tutethi na tonto na ara integro chionde cha Africa tete kutaka uwa bugya tete na Kenya utishu kwa tonyi Kenya ngowe odari na ja tungangana integro re kabicho baba ndiwani tekone kuruka utena nkone tete bote siri utena nkone tete ni ambuga bwako Raila Amolo Odinga is going nowhere na bo ibuge keno geto Raila acoke aja kendo mbo tutethia twi Meru turi a Kenya no Raila we no ruga ithatu Kinjaruo Kichungu na Kiswahili kajana ka Kanjibuti karuga mugwanja Kim France kare aria bwega muno kiitari very well Kichungu ko iko komba go succeed ndene gitege ku kiunya kiringa kura ndi mukenya ndingira kajana kau Kanjibuti ona kinya bangi bakumwendera wega indi bakethu bakiwage gitigiki acoke nikena gutethire mantho a Kenya jaja kuoneka gitigita bwega gitigi na manuva mama nene muno gitwegete chairman wa Africa Union arauma na aja Kenya ginya Kenya gaeshimiwa nerete manuva mama ike muno atheo ni barabara miundo msingi eu na vio na ndito kurobera ginya Raila Odinga ukofika muruga kamutethi kabona tegete kiu kenda ningi naona acha tutigo na acha muruga rutethie munene watu nawe baba noe twi muici ja mega muntu tukumenyana etite kwa giti kia EU na murungu amutethia akione na nya akiaga acoke wano arekebishe ndiguru tanga na tena nafasi ya kura in case ya gejo kuruka na ara ibwega nkuruki na nyaga na acoke na kunyingia tetheria babangi kuthithia ndiguru genda ndiguru yumba kwita bwega korombe ya muntu wetu Raila kinya na wari EU murungu amutethio na giti na nyaka ga giti no tumutere toro Kenya no tu riria naja tutiumiaga muno na raia no tukomba gwiteta no buga itwakuria amno bubu kire mantho ya mutongirio mugongo William Ruto uretitetie ndiguru betha bakiuga uyu maoni jakwa ndene Kenya izi ura mpumba gutethia Kenya riria njensi kaumira kairi tumare na tumi support 100% non Ruto is taking us nowhere totally nowhere twachungire rumure twakinya makarati gati tukaririte frying pan na tukarega gutethia njensi tutetera kietu tutaumia na u akuga atona president wa 5 years you will be the first and the last with the president wa miaka 5 na thingate footstep cia Uhuru uteno Uhuru eta aria antu bamukriticize na chiurio weri ni ate akari no arambugire mantu a Bibilia agweka akuga weka Bibilia nthi ijo mantu jaja muthingatite otomba gweka Bibilia nthi umbo tongeria antu ondu nyende mukristo imbije Bibilia ni ntongairia mantu ne jama ingi muno na konde Kenya ntu ibitetie muno maguta jara iterie chukari no menya iterie Kenya into bibi iterie Kenya wa iterie into biu ndiguru itumba kwendelea kwa asorote na mbesa kwa antu bangi batena mbesa lakini na ngogo cionde ciira ngogo cionde icithoki thai lakini into bia itia nya Kenya bongo bakainyirika ona Meru bareo tukainyirika twinde into na twenikire nya kya unge Ruto na ithiora kwendibwa watu nikire into ibigaitia mono no nte bitia uteno ngogo cionde kiendelea mendelo yala tuthiria Meru je kukiuto muria mendelo abatu tuthiria mendelo tukwani jujaja tukameanwe utukura urambe at least Uhuru na gara tinjira ya tuthithiri tukwani chiare kabishiro no na tubathithiri tuthithiri kinyo chionjira na njira imendeleo na bakithirikire mantho ja witina mbere ndeka kaunti Meru uge bao kinya bubu thaburi bubu na mama gutwira no gatetherie ntwithinkia kugura chuti na kugura irato I wonder na kurea run karun ndwari inaria skenda kigikenda kawira amurira
ntwithinkia ke yukero ni ataijo ria kare aruni rwawe au kana civil servant omba kuri roro na rutari na arias o unandika wira na chethe gitinda ria wakiri kaora na no turetere deputy u na nara baitene tutiji totegereria kaunti yetu emiru teka itabo ega nontu kinya manto yaje kunya tutijere yakwa mama tutije tagatea ma MC yetu tutije tagatea njere ci athirire na tutikuona hotel ondi kuru yetu tionkuona ebui Kathasha mwanya muno no tubakona kanya gakwatana bathuki ndeto cia weru tha mwanja tukierwa aringa kwendera kaita kiana ntukwinja yoyoritane mopia murungu mwene nyoni beto awini wa King'ero.